wenza isono ukuthi bakuthi usathane enza ukuthi abantu bazalwane babephuma enkonzweni baphume bexabana nathi lalela usathane kanti yokwenza lapho uzawubaleka lapho engena kwenye inkonzo futhi kushunyelwa ngokuthi akazuza kwenza uxelelwa ngokuthi eplani kodwa usathane unento yokwenza nawe uzawushiyeka esitulweni ukuthi ngifuna ukubona uba ukuthi njengoba kade thandaza ebusuku ebiza lonke ibali ukuthi uzawubiza leyo mzala uba ophume esenza lathi lalela sifuna uba sifuna ubungconyele ebangcwele asihoyane sisempini haleluya enye into that describe us as amajoni ayahoyana amajoni uba kudutshula omnye owela phansi uyaxwaywana empini haleluya uyaxwayana empini bese ukhona zalwana kutheni singavoya enkonzweni haleluya thina kahle kahle abantu abashumayelayo thina bazalwane thina abantu ababizwe kuthixo sibizele ukuthi sizocenga abantu haleluya understand into yodwa sinotshawululo that is why ubabona lobo umuntu engangezinto ebuhlungu kanjani ikhala kuthixo umuntu wakho lwana ungeniwe haleluya abanye abantu bayile ngokuthandaza abanye apho bengayigcotshelwa kwi-pulpit inkonzo zabo bezizinkonzo zokuthandazela abantu wamxabanisa nabazalwane bebandla lonke ukuze kuphele umsebenzi wakhe haleluya izinto zizenzela uthixo ngamanzi izinto zizenzela uthixo haleluya sometimes ngihamba ngawe ebusuku yimi 2 hours bebuhlungu amadoda kodwa bengisazi ukuba umama mza wabo waxabana yimi ngawe because zinzima zizenzela uthixo haleluya sithandane kuba sithandana siyamsondeza uthixo haleluya empini akulamngena angayitholi into yokwenza haleluya empini akekho umuntu osempini uvukele nje ukuma ngaphandle komuntu ongasaziyo haleluya okumile apho ngase ngishumayela le ayiyo yodwa le ndawo le umsebenzi kaNkulunkulu lambile umsebenzi kaNkulunkulu uyanamandla ikora ziningi siyadingeka papa sithi senzise abanye abantu abakuthandaza abanye ngokuzikulu yabona nje bese sisila sibandla la nto ifanele ukuthi ngabe abantu abayimelayo each and every week abantu thina ukuthi each and every week sizinikele ukuzile ukudla sizile into zethu sizile umsebenzi wakho enkonzweni okanye empini yebandla kaNkulunkulu kuba nabazalwane aba-operator underground abangasozwe babone abangasovela nakwikhamera yami leya abantu abazawusebenza behlele ezitulweni abantu abazawuzidla ezinye bezile umsebenzi kaNkulunkulu kungalambathi umsebenzi kaNkulunkulu ibandla ligcwele haleluya bangcwele bambi ingqondo yakho le lapho usathane uqala khona umsebenzi wakho haleluya abanye bethu sithe xa uNkulunkulu esincede ukuthi siyoshumayela phasi siqale sadlule entweni eziningi kakhulu ezinye nxa sibona siyabona uba no inkosi isidlulisa phaya ukuze xa sishumayela sazi ukuthi inkosi abazalwane bayadlula phaya and ayisikho isimo esingadluliwe hleli kuthixo into nje thina abazalwane sigcwele ukuphithizela ngoba ngitsho sigcwele ukuphithizela thina singabantu be-altars nge-altars sometimes uthixo ethi noma sefuna ukusikelela asikelela uthixo kodwa amthandaza after 5 years asikelela uthixo but sibone unyawo lwakho ukuthi no lokuzalwane lensikelelo kayibona ukuthi vela sibone siyabonga kwezinye indawo umzalwane manje uyoya ukuphithizela uyasokolisa uthixo umzalwane manje uyoya ukuphithizela because uthixo yindoda xa ihamba nabantu iyathanda ukambe bafunza abanye abo bafunza uthixo kodwa sibabone xa uya kuphela umuntu engena ibhasi e-Eastern Cape kanti e-Eastern Cape uyobonga kwesinye isibingelele why sigcwele ukuphithizela uthi noma sewugona uSamuel wakho ngwane i-alto zihambileyo ziningi
Ukuthi ixesha labo lifikile. Kuba bayasikelela ngezinkulunkulu ixesha labo lifikile wena linda. Because uSathane the reason why isipolice wenzela ukuvusa inkonzo yokuphithizela kuwe. And once uvuka inkonzo yokuphithizela kuwe umuntu ovamile wabuza buza. Insikelelo yakho kanye izinto zakho ukuthi xa zikhulula thetha nabantwana abancane abantwana besikolo because abantu abane-hope ezinto eziningi abantu abadala izinto sebeziqedile nabantu abakhulayo abasafuna izinto saluphithizela uthi lukhona uthi kuyaphendula immediate xa uqeda kuthandaza uthi kuyazikhulula into zakho azikhulula uthixo wathi isikhathi sakhe sifanele sakho inkonzo yokuzinziswa kwabazalwane ukuthi abazalwane bakwazi ukulinda cela sishayeze uyamazi wana wasebhayibhelini lamama ube ngumama nje wana wasebhayibhelini ibhayibheli la mntu usikelelwe kube ngithi ulinde uThixo ngesikhathi esinzima sister Osi because uThixo ingase umlinde kungekho abantu abasikelelwa ecaleni kwakho yakwazi xa kukho abantu abasikelelwa ecaleni kwakho wena ungasikelelwa and uThixo asuke asikelele intshaba zakho azinike umlomo omkhulu okwazi ukuhleke kakhulu haleluya kodwa lithi iBhayibheli walinda but uthe xa seyitholile wazazi izibongo ukuthi lezi sizibongo zikamdala wethu ukhonzwa njalo uThixo bangcwele bami ukhonzwa njalo uThixo ngokulinda uThixo wethu uyapha akahambi nabantu belandile uThixo uThixo nakekelayo cela siphinde simshayise kakhulu ngokugqibela okuziyinzi xa kufundiswa phela mhlawumbe ngixoxela xa kufundiswa kuvamile ukuthi kufundiswe abantu abastrong ukuthi kuhanjwa kanjani noThixo haleluya aba bantu abacathulayo okanye abantu ababulalekayo enkolweni abantu abahlaselwayo kakhulu abantu abaningi behlaselwe baxhawuleze badile okanye manisebenze nje bangcwele straight igama elithi bawe abantu abawa ngiyabona nje uma ngithetha lena ngihleki thetha into serious enzeke ebantwini sometimes abangayithandiyo because uThixo besiwa each and everything abo bantu abo abaxelelwa indawo zabo ukuthi indawo zenu zezi do you know ukuthi nalando iyayibulala inkolo ukuthi uzazi ukuthi umzalwane okuleleveli understand okanye inkolo yakho ilapho usuke uyoxhokola izinto ezinkulu kunawe uyobuya uphethe amanxeba okufa kodwa usuke wena ngobuthakatha bakho wayendaweni ezinzima wayehlokoloza alelo inkolo kangcwele inkolo uyayilinda because inkolo iyondliwa uThixo awuthi uguquka namhlanje sewuphatha iBhayibheli yakho siyashumayela phansi uSathane unzima uSathane enye into ukuthi abazalwane bahambe indlela bebulala kangaka ukuthi uSathane uthi xa kuthethwa ngabantu abancedwe kakhulu nguThixo bangalixeleli ibandla ukuthi uSathane unzima ubona abantu besiwa each and every day belila nguSathane lowo umzalwane kaqonda amandla akhe uzazi izinto zokuhlala mntakababa asikho isihoko esokuthi uNkulunkulu nakakwamkela xa ukwamkela wabe sewuzofika namhlanje wathola Nkosi ingasebenzanga awuzuye esihokweni ife enhliziyweni yakho uyamkela uThixo ezinye izinto ungakabekeki okanye zingakabi khona emandleni yakho ukuthi uhambe uyozenza usuzenza unakekela inkolo yakho ekhulayo haleluya lebithethe into abanye abantu abangayizwanga abanye abantu balinyaze kubuya kuma endaweni ezinkulu haleluya abantu bamele ungafuza abantu abastrong uThixo kuleveli yakho umtshele uNkulunkulu mina ngiyumuntu nje umtshele futhi ungesabi nokwahleka abanye abantu Nkosi yababona abanye abantu Nkosi bakhulisile Nkosi kawuyenze nawe uNkulunkulu ongcwele ukulwa kwami kwenelanga Nkosi inhliziyo ngiyibona ndiphuma each and every day ngithi ngiyabona abantu ngizakile exele engidlalisa insuku phansi ngingakwazi ukuphinda ngimqulu yenzela umusa Nkosi unginika amandla okulo amandla yathandazela amandla yacelwa awuphumi nje namhlanje sewufuka sekuqala izinto zakho kwena lalela imimoya
kunika inhlolo into yokuthi ungumvangeli xa usizwa ukuthi zikuhlasela izinto uvuke udanyanike uvuke uyovusa umfundisi ukuthi faka izandla zakho enhloko yakho akuthandazele nyathezela umoya ophakama ivangeli alifiki ukuthi uzisiphakamisa kuba sinjalo ngeke sikubone ukuthi nyathezela zonke izinto ezingafuzanga ukuthi nyathezele zonke izinto ezenza ukuba mntakama usuke wazama wabona ukuthi awudufike kwileveli yakobani wena uzama uphelele endleleni kunendlela ongakamcenge ngayo uthixo kahambi nabantu abalambileyo sister Evakazi kahambi nabantu abalambileyo uthixo uthi uyadlisa endleleni. Haleluya. Lalela ngishiya ngamagama amabili. Into esengqondweni yakho ayiyo yakho. Haleluya. Ife engqondweni yakho kufakile izinto ezinhle azide ziphumele ezenzweni ezo zinto ezozakho lezo azinako ukuthethelela xa uvuke ebufeni. Haleluya. If engqondweni yakho usathane uhlwayela imbewu yesono lwana nayo lokhu isengqondweni ungakenzi umzalwane osenzile uyenyanika uthixo uyabetha abangcwele. Haleluya. Cela simshaye izandla. Haleluya. Bangcwele cela simshaye izandla. Bangcwele lokubani impilo naqala ukushumayela ngathi umnyaka womthalo susele izolo ngo7 o'clock isithatha sicela ukuthi simcela uNkulunkulu Nkosi sicela ukuphilela hayi ukuthi sicela ukuthi bakuphile sicela ukuthi uphile silibandla bangcwele uThixo simncede nizizwile izinto eziphethwe uThixo kunceku yenkosi uThixo ubesiqhubele uThixo kodwa uphinde wasinika icebo lokuthi sibuyele kuye. Isicelo sami bangcwele ukuthi asiphilele uThixo. Haleluya. Siphilele uThixo kakuhle umnyaka wethu wokwenza izinto zikaThixo. Sikhulise engqondweni ukwenza icebo likaThixo ukwedlula izinto zethu. Haleluya. Uma ngabangcwele phakathi kwethu uzovumele mama yenze le nkonzo. Haleluya. Angisukuyenza nzima zayenza lula nje uThixo. Ukuguquka abantwana nishumayelile if uyohlule ukubamba inhliziyo yakho ibambe inhloko yakho ukhalile xa ukhalima right now impilo yakho uqhube iyazana noThixo. Haleluya. Mina nawe asikho abantu bokufundisana mina nawe iBhayibheli lithi uncwadi yeHebrews abasayi kufundisana ngokuthi yazi inkosi lithi baza kungazi kususela komncinyane wabo kude kuyotsho komdala. Thina singabantu bokufundisa singabantu bokuphuma if sihleli sisahlala ukuthi sifundisane mina nawe siyabamba izicebo kaThixo sibambe izicebo kaThixo bathi wena umuntu oyindawo nawe umuntu oyindawo nalo umuntu oyindawo singabantu bokuphuma singabantu ugcwale thina kuqala ukuze izwe lihlaselwe nguSathane lihlupheke ngegcwala kwethu asiphileni kuhle sicela uThixo anyathezele inhliziyo zethu ezimvukelayo each and every day njengoba besizile silibali asifundele ukuzila sisolo ukwenza isitsho njalo bangcwele plaza le message engishumayelile ifuna ukuthi bangcwele ifuyibambi mhlawumbe cela simshaye izandla. Bangcwele iphakathi kwethu bakhona abantu abagulayo ngicela beze kanje baze banyathele ku-altar baphinde behle bahlale esitulweni. Cela simshaye izandla. Ikhona umuntu ozimba emzimbeni wakhe ikhona into ekhona ngicela aze ku-altar anyathele ku-altar bahle ayohlala phansi. Haleluya. Lithi iBhayibheli ngemivimbo yakhe siphilisiwa kudingeka izandla sonke but if uyeza ukuthi emzimbeni wakho ukhona ukubulalela inyama yakho iyacindezeka kakhulu amandla ezigulo ungenza unyathele ku-altar then uhle uhlale phansi. Cela simshaye izandla.